Saya simple lang apa yang sebaik pi, share ke YouTube channel ke jangan. Bởi ini kepo ni kai pi, ya ke jing rai nak kuat jing rai, him de kini ke jing rai ke keteng Lapbah jingkyrkhu. Tiang ni ani kai pi chords bat ke melody, ani kata kasur. Ti mentah ni hak tiga mon. Intem ya ketuka sur. Ti ni habban ngap atat kini kan long komba hikai pi kum no bingin ngap ba kini ka ketika mon kani hab bi khot se ketika diang ti intem menta hata ya hab khot si menta dauji tau di ti pe ti khot ngana bu ke screen ke janga tiang tu intem sha root form ma c root form f root form g root form abang au root form ngam inam tem inversion inam tem kini ki inversion intem bi ki root form sha ti kini kan kampen sok ip bat nga kwa ip ro ni ba pin the practice kini ki jing rai pin practice but pin ngap ha hang no kapor ngidi ban kliang i chords ma hang no kapor ngan kliang chords ani hang no kapor ngan kliang kapor hakan no kapor baka takasur kaya kini chords kini ban ya lang te menta ko man tem ni ai nuk sai pi te hang ta kala kwa ban kliang kanu mi hap so kasur te na ta ka daw ngi kliang na uni chords sang ni hang ta lại happy tiang ta do chords ulai hap te ni dan kaman pelai ke sur ketiga mon ber ketiga dia iki chords te lada phim pat la na ban bat phim pat tip i chords pila ban pe tu video nglabo ke link ke description ke jonga pila ban pe ke tu te kini ki chords ki suk bha ki dan tang we a lai southerly ma we a lai sau but new d major ma C, F, G, but new D major. Tang ini ki chords pilihan peran kam, dah fit time itu kerja. Te, ni don't come and practice. Persang itu C, F, G, C, C, F, G, C, D. Ma, nani pilihan ban dry sha si pilihan ban dry sha ru. Sistem tangi chords sha. Di pila ban dry sha dari pimpat la ke sur pila ban dry sha kum tu kun ur sha ke sur handu pindala tem bat ki chords ketiga diang tidak pila la ke tu ke sur pila ban tem
tinggal plus kong tu itu kejing batai tem bagi chords syak ketika diang C F G D nang ta syak ketika mon tem bagi kesur te dari empat la ban tem bagi kesur syak ketika mon te aku IP bapen practice syak tang ketika diang sa syurai Rai shwa kum tu tem bagi chords ketika diang dari la sa tem se kesur syak ketika mon te ku boleh shibun perlok sa sisen sebab man kerja ni nga dekat ba like share but subscribe but ngin se sempat hak video ku boleh shibun